ассалому алейкум дӯстони азиз. Мо дар парки Спартак, яъне ки боғи Спартак ҳузур дорем. Он тараф мо дорем дӯстони азиз пойтахт 80 ва бинои Алиф, ҷои Алиф. Ва мо аз ин чораҳа шурӯъ мекунем дӯстони азиз. Инҷа доми Симур гӯем, хеле ном гирифтан. Нигоҳ кунед чиқад баландошонаи зард рангаш. ва он тарафро нигоҳ кунед чиқадр набудан ҳамин чанд сол пеш нигоҳ қатор кӯҳ бар ин ҳама сохтан як хел бино қаторано то пивзавод гӯем мешавад калцавод. ани ин тараф мо боғи Спартак дорем. хеле боғи зебо шудааст. соли баъд охир навор мегирем. ва ҳозир раҳи мо дӯстон он тарафи Славянский университет, яъне ки донишгоҳи славянӣ Тоҷикистон ва Русия меравем он тараф ва дуюм родом дорем. Инак он тараф мо Цум дорем дӯстони азиз, роҳи Цум. Рост равем агар аз бинои Сиёвуш мебуроем, яъне ки боғи Рӯдакӣ Цум. Инак бинед чӣ хел зебо, хеле рӯзаи рӯз зебо шуда истодааст дӯстони азиз ин шаҳри Нуршанбе. خب ما از اون طرف راه میرویم اون سو. تمام. نه ҳозир мегузарем. Пиё. میرویم. انا боғи Спартак моро дидед дӯстон. боғи Спартак мо. метавонед бо кӯдаконатон омада дар ин ҷо вақтатонро хуш гузаронед. шаб хеле равшан аст. ман дида будам равшан зебо. давом медиҳем дӯстон. ана ин биноҳои навсохтагӣ рӯпарӯи парки Спартак, боғи Спартак. он тараф гуфтем роҳи пивзавод дорем. он тараф роҳи мо роҳи вай аст. боғи Рӯдакӣ меравем рост. ани бинои Симур. ман ба инҷа лозим буд он тарафаш он тараф вай дорад ТТЛ интернет провайдер асташ. ман интернетам аз ТТЛ хеле сифати хуб ало. аз 10 та интернет провайдерро ба ман ҳамин ТТЛ пулай омад. барам бо ҳам аз ҳавай истифода мебарам. инҷа нигоҳ кунед ҷои ошино якум ҳама супермаркет мағозаҳо кушода шудаанд дӯстони азиз. нигоҳ кунед пивзавод рости мо. ана ин дар кунҷи ин бино нигоҳ кунед Little Stars маленький звёздочка, яъне ки ситораи хурдака. хаёли лавои тиреза бинед оли пена мондагӣ оли тоза накардан. ва гули анор нигоҳ кунед маҳин инҷа будааст. гули анор фловерс, яъне ки гулҳо буданд дӯстон. ана мағозаи техникӣ ҳам аст. ва ина инҷа дастрас мағозаи хӯрока, дорухона, аптека. инҷа чӣ бошад? Стар спорт. хаёли инҷа нав якум ошиёнашон сохта истодаанд. ана ТТЛ мо ина кунҷа бинед ТТЛ маркази хизматрасонӣ. ҳаминҷа ба ман лозим буд. ва ани биноро бинед рангаш чиқадр зебо, яъне ки зард не бо кинчикали аз зарди хеле дилкаш. якум ошиёнашам беҳад зебо. инҷа ҳоли ремонт рафта истодааст. ана дӯстони азиз мо инҷа яъне ки пажарка дорем гӯем. бале не инҷа родом аст. инҷа родоми 1 таваллудхона ин рақами 1. ан ин бино дӯстони азиз нигоҳ кунед хеле фарсуда шудаанд. 4 ошиёно ино имрӯз ҳастанд фардо нестанд. ягон рӯз иноам чапа мекунанд дар ҷояшон баланд ошиёнаи зебо месозанд. ана ин родом махсус барои вай светҳоя яки ҳолатҳое мешавад свет нест. ан ин бар
чӣ мешавад солнечни батарео дар родо мондан хеле хуб шудааст, барое ки свето баъзе вақт мемуранд ягон авария мешавад, инҷа родом аст, хеле вай аст да, ногуфтанист оқибаташ чӣ мешавад, барои мо хеле хуб кор карданд. офарин ба ин нақшаро касе кашидааст дар ин родом. хуб ин родоми мо нигоҳ кун, наврӯзии моро ҳаминҷо да нигоҳ кунед дӯстон. имрӯз дуюми рӯзи наврӯзи 22 март. хуш омадед, хуш омадӣ наврӯзи хоҷастапай. офарин. ана ин хеле киосчиҳо буданд, да ёдатон бошад дӯстон, мо ҳаминҷо жувачка мехаридем яхе вақт. давомаш медиҳем. Инҷа бам як ҷои ташхис ҳаст. Амин як бор омада будам барои чизи, барои ҳамун духтарчаам маззаш набуд. ҳайнак чикор мекунам дига. Да ёдам не, инам ҳамун соҳаи тибба дахолат метиҳад ин бино. ани хашро намедонам. Анин чорошиёнҳо дӯстон аз дораи советӣ истода аст. иноям ولی شفا میکنن جویش با اوه 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 بینوی انم خیلی آسمان خراش میسازه. این کفتر رو اینجا بازی دارن نگاه کنید. انا دوستان عزیز خریبی وای اومدیم دانشگاه سلاویانی. این بالان اوشیانه چند etaج باشه؟ 2 4 6 8 10 12 14 16 اوشیانه دوستان عزیز. اینم با این صحبت کنیم من با وای میسپارم با استقامت میسپارم ولی اینا بینید چقدر سبزه سبز. انی اینجا یک وقتا بینای عقد نیکو بود، اینک آیتی وای شدگی دوشنبه پارک با فکرم چیست آیتی цифровой гард рақами гардони шаҳри Душанбе, яъне ки ман ҳамин қадарашро медонам ки чӣ хел мисол паркҳои экологически ҳам хеле чизо бояд ино бисозад, яъне ки пешниҳод кунанд ва раиси шаҳр ба вай кунанд, мақсад фармон диҳанд ки анам хеле мумкин аст, ино пешниҳод мекунанд ки анам хеле бояд рақамӣ кунонида шавад. ана дӯстони азиз, ин донишгоҳи славянии шаҳри Душанбе ва ин рӯбарӯ бо бинои дуконҳо сохта шуданд 16 ошона. ин донишгоҳи славянӣ. он тараф мо меравем, маҷлиси намояндагон мебуроем. ана айти парк Душанбе, ман баръакс гуфтам Душанбе парк негӯ. ҷая вақто ақди никоҳ кунӣ буд, инҷа ЗАГС буд, тӯй мешуд, медаромадан аус маҳкам мебаромадан нарушник дар даст мардҳои бечора. ана кун инҷа Славянский университет, донишгоҳи славянии Тоҷикистон. аз ҳама гуфтам ки бинои назмедидаи ман дӯстони азиз. хайр, бо айти парк Душанбе хайр мегӯем. нак инҷа меравем. инҷа чӣ дорем мо? агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Наврӯз. офарин. наврӯз, хайр, наврӯз. ин бинои донишгоҳи славянӣ. русское пространство. инҷа чӣ бошад? мумкин ягон китобхонааш бошад. ани инҷа геология. иними биноро як вақто медонистам ки геология буд, ҳозир хайр навор мегирем. ани ин ҷо сераҳаи ҳамин донишгоҳи славянӣ дӯстони азиз.
бинои ама назме дидаи ман ана мин рӯпарӯ сафед аст. ҳозир аз наздик акс мегирем, навор мегирем. ана дӯстони азиз, ана ин бинои геологияи тоҷик. истиқлолият давлати Тоҷикистон барои миллати кӯҳанбунёд ва сарбаланди тоҷик бузургтарин ва шукӯҳмандтарин санаи сиёсиву таърихӣ ба ҳисоб меравад. Эмомалӣ Раҳмон. офарин. ин бинои геология. мо аз тарафи таваллудхонаи рақами 1 омада истодаем. ин бо акси ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон. аксаш зебанда аст дар ҳама биноҳо. ана дӯстони азиз, мо донишгоҳи славяни инҷа дидем ва уна бинои дугоникаи Душанбе плаза бисёр ошёнаро дида истодаи дӯстон. он тараф мо Донпечат меравем ва ана бинои аз ҳама назмедидаи ман дӯстон, беҳад бо тамоми нозукиаш сохтааст. ин ва қафонгиашам бинед сабз аст, чӣ хел зебост, рангашам зебост, чӣ хел аккурат нада. и хеле домсозам бидайда ош шава немику, неми ош шава неми мардак да ҳалол буд, пули кор кардагиш, фоидаи ёфтагиш ҳалол буд. анами дому ва доми қафонгиша ку сабз, анами ду дом ҳалол буду. ана дӯстони азиз, Азия Гранд Отель. анами Азия Гранд Отель рӯ парои донишгоҳи славяни. як вақто ин зур буду, вале бо оинда бо зурош пайдо шуда. ана ку бо аз ин су равем, ҳабиё аз ин су мерем дӯстон. Азия Гранд Отель дӯстони азиз. ҷем нигоҳ ку дарошкаи сух дорад, метавонед бароед. ина тарафхона чили бошад, да чили. он боло ба Азия Гранд Отель нест. Япония, япона мати, япона мат ресторан тарафхона буда. ба фикрам японски да, маълум аст куҷо. ана инҷа ҷои отела худаш медароед, регистратсия мекунед ва меҳмонхона чанд хайки гирифтед, ҳамон қадар аз они шумо мешавад. Green Lines лайфай лайнсаха. о дӯстон, анамина ман аз бар гуфта мегирам. ин бинои хеле назмедидаи ман ва ани ин бинои сабзи ман чӣ хел беҳтарин бинои сабз гуфтам ку анамин хеле дӯст дорам анамин рангро ва анамин биноро. ва нигоҳ кунед, ҳуа ресторани хитоӣ. марамат метавонед биёед, фақат хатитон ягон шир биёред ки баъди хӯроки тез, лекин эҳтиёт кунед бо ягон гӯшти бегона надиҳанд. ҳуа авени давом медиҳем дӯстон. якитория ин якум ошёна ҳама мағоза аст дӯстон. либосаи мардона, занона, техника ва ина банкҳо, эсхата ва ғайраҳо. метавонед аз хизматрасонии инҳо истифода бубаред. мо аку тарафи вай рафта истодаем дӯстони азиз, тарафи чораҳаи МЧС. яъне ки озибо нишон метавам мо куҷо омада истодаем. ана дӯстон беҳад зебост. Миллениум мағозаи либоса мардона аст ба фикрам ана унҷа ва Пари Бьюти, пули сангин. нигоҳ кунед, Савина. ана дар ин кӯч дӯстони азиз мо чӣ дорем? чудатаваре дорем. ёвар, маркази савдои ёвар.
супермаркет, гипермаркет гуем. Вақти супермаркет ба туғритар мегирад. Нигоҳ кунед чӣ хеле ошёнаи осмонхарош хеле зебо. Ин анами переулкаи агар гем Беверли Хиллси Америка туғри мегирад. Хеле бинои зебош хеле солид мегӯем да. Ва ана дӯстони азиз, ин биноям тамом шудааст. Муҳаммад Плас. اون طرفی بگم پیوزابود نگاه کنه چقدر بینای بلند آشونه زیبا آفرینه حلال بادا ساختمانچه همین طرف باور کنید همون دو دنبه من گپ ندارم حلال بادا همیشه سربلند باشه اینم بینای زور به حد خیلی زیبا کردگی اینم من نمیگم یگانتش بزیب است ولی که معقول من به هوایو اینم زورن این بینایی که ریشورتا دارم بالاشون خیلی اینای هم زورن این طرف همین بسکرم یک ساختمانچی 4 طرف گرفته گیده خوب میشه آفرین نه 5 ثانیه دیگه مونده از دوستان روزی میرویم 2 1 9 رفته اون طرف با طرفی پیرزاباد گیم خیلی بیناها یکم آشانه هم مغازهای خوراکواری لیباسا و غیره ها در اینجا هست اون طرف دوستان اونو بینو را دیده ایستاده دو آشیانه اونجا مکتب مخصوصی جمهوریوی دوستان اونجا برای کودکایی که بدتربیان اونجا برای همانها هستن اگر جهاناتون غم داد میتونن اونجا مراجعت کنید او انی بینای زور خیلی همین دیزاین است ولی مگافون دارد الکترونیکا نه پریم سنیکرز پریم سنیکرز اینجا ما میشناسم اینجا یک دوستم کار میکرد حالی با چخ میکنیم یک روز دیگه سفینه گولد جاسمین اینا مدیکا اکس تچسکی центр медицинский центр دوستان детский мир биной برای کودکو کیز детский мир فلورنس فدرال باربرس باربرس بوده دوستان سلیمان کیدز این подвал بایم دوستان با مغازه بوده است آفرین الیزیوم اینجا بایم بوده است بکنیم الیزیوم این چی باشد дом селективной парфюмерии и косметики селективный чего бошад ботекс мешунад мумкин не что-то нашид мадам махулаши номуш уже ава ана зеруми хотел ана мehmonxonaи руми дӯстон он тараф Aurelия chicken чиз короче ҳама ана ин мehmonxonaи руми дӯстон давом медиҳем тарабхонаи туркӣ дӯстон тарабхонаи туркӣ федератсияи футболи тоҷикистон автобус ана дидем ба фикрам бачаҳои мо ҳаминҷо дар руми роҳа карда истоданд баъд аз кадом футбол офарин хеле пешрафтаанд масъалаи футбол офарин ва ана дӯстони азиз тарабхонаи туркӣ Султанбей офарин خیلی تعریف کردن ما یک چند بار در اومدیم خیلی طعم‌های بامزه باور کنید گپ نیست ما از طرف دانشگاه سلاویانی اومده ایستادیم چقدر دیده ایستادید لولب این راه فقط بینای آسمان خراش تولید یافته ایستاده و اینجا آویر دوستان زگران پاسپورت از اینجا میگیرید این دو آشیانه آویر است اینا وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خدمات شناسنامه ویو با قیدگیری فهمیدید؟ اینمی خیلی سلطان بی بعد از رمضان وا میخوریم خودش 8 روز دیگه مونده است
انزهام دوستان این مخصوص وای گویم مغازه مبل تمام این نمود با سکیدکا اعلان کرده شده است. نگاه کنید سکیدکا از 50% و 30% تخفیف در تمام این رخت خواب ها و سپایلی برآمد میتونید اومده 50 تا از 30 تا 50% تخفیف است. آفرین. انزهام بعد من صفت خوب دارد. من از اینو خیلی من دیزاینر که هستم در یک خونه ها مقصد وای میکنم. همین فرما زکات میکنن میبرن به حد خوب. خدمت رسانیشون هم خوب است و صفتی همه محصولاتشون هم خوب است. همین انزهام. شستشوی کالون دوستان باشه استرکا گلیم هم چی میتونه شسته. انا پیر کاردن کاسمو بروکی سلام علیکم نزدیکم پیر کاردن اینجا کاسوم و شیمهای مردونه همه چیزی مردونه اینجا. و دوستان عزیز یک جا فقط میخواستم خیلی شب فقط میگذارم خیلی زیبا میتواد میخواستم همونجا درون یابون بود یک قهوه بینوشم و از من با شما میگم هم اکسکلوزیو. یعنی این چی باشد پایان با آشخانه بود از دوستان عزیز هم اکسکلوزیو رو نفهمیدیم چی میبلی سالن بود است. آفرین من مایدش رو خونده نتونستم اونه که بعد دیدم. انا دوستان عزیز اینش چی تالاری درها پریمیوم دوشنبه اینجا بود از دوستان میتونید اومده در این مستحکم بگیرید و همسایتون رو دوست نگیرید. این آخران بینو در این راه این بینو بلک من خیلی فرمونم خیلی نمیخوام نوار گرفتن مینت لانچ. انا دوستان عزیز ما کجا اومدیم؟ اون طرف ما اشان داریم اون اگر دیده ایستاده باشید اونجا بینای زرد است اون طرف اشان و MCS حالتهای فوق‌العاده و اینجا چهار آشیانه بنا بودن نیستن دوستان. اون طرف راه زیلانی داریم ما اون لب راه زیلانی اونو بینای دیده سید جای والنا بود والنا خیزاندن هم خیلی بنا ساخته ایستادن دوستان عزیز. و این اپرا و بالت دیدید با نام صدرالدین عینی و در انمی بینایی که نام در خفای اپرا بالت ساختن و فکرم خریاگرافی با نام ملیکه صابیر و باشد هنوم خلاص و این بینو آخران بینو. خب دوستان عزیز با همین با شما خیر مقدم میگویم با شما موفقیت و سربلندی خدا نگهبان شما. از چی به طرف اون باغ من سوی خانه میروم یا که به طرف اپرا و بالت روم خوبتر است. من چی گفتنی بودم انمی اولا دیدین انم کافه بی چیزی است. انم اینجا میخوام یک بگونی بیام نصیب باشد رای کنم. کافه چیه؟ بابا ده بابا انم اینجا میبینم برای که شب میبینم خیلی چراغای دلکش گیرون است. میخوام دارم نکو وقتم نمیشد نصیب باشد در اومدم حتما نوار گرفته با شما. خب خدا نگهبان شما با شما از طرف زیلان بازار اومده ایستاده.